Ekusenenhle bantwana bakaJehova. Kunkonzo yethu yalamhlanje umqondo esibhekane lawo ngothi kukhonzwa njani kunje. Siuthatha kuzihlabelelo ngo137 ikakhulu evesini lesine. Vumanini sithandaze singakaze singene kulinkonzo. Baba wethu osezulwini, siyananzelela kunengi okusizungezileyo lokwenzakala kithi okubi okujonge ukusiqambula enkolweni. Sisize ukwazi lokuzwisisa ukubana kuphilwa njani nxa kunje, ukuze sisizakale sazi indlela yokuziphatha. NgoJesu siyakhuleka, amen. Bathi bona abaziyo injobo enhle ithungela ebandla. Kini lonke maKristu elinlaleleyo kuseni namhlanje, ngicela lingeboleke indlebe zenu. Funa ndawonye sibangule le insinda baphenduli. Basinde abanye bethu abedlula phakathi kwalenkinga. Ngakithi yayike ihluphe indaba yokukhonza. Kuthi lanxa kade kuxoxwa, lanxa kade kusosiwa, lanxa kade kudliwa kumnandi, kwenelwe ukuqalwa imicimbi yokukhonza, bazamule bozele abantu bese kungathi baloyiwe. Umama wayelendlela yokubaphathisa abanjalo. Abanye benu ebelikhona izolo lizakhumbula isaka leliyana lokuthiwa lingu90 leliyana. Kwakuthi nxa esozele ozelayo ngenxa yokubana sekuyisikhathi sokukhonza, izaqhubeka inkonzo sengani kanake lutho umama, abubhuqo bukabhuka umuntu. Uma iphela inkonzo, abophele iqhedlanyana elincane lidajulwe kuleliyana isaka libophele ozwaneni olukhulu. Alumathise leliyana iqhele kuvalwe iminyango, abantu bayendlini enkulu yokuyalala ngesikhathi esifaneleyo. Mawuphaphama ususitsha, uthalaze uthola ukuthi akusela muntu endlini. Uthi mawuthi uyavula umnyango uthola ukuthi phandle kumnyama khaca wesabe lokuphuma. Lolu hlupho lokuba lomkhuhlane wokukhonza lwalungakwehlela lube kanye, okwesibili kawuphindi njalo. Zinhlanu insika ezazisekela inkonzo zantambama. Umthandazo, ukuhlabela, kwakusiba lendatshanyana kumbe inganekwane. Isikhathi sokubonga lamavesi athile enziwayo. Kusiyafika isiphetho baba sebelele abalalayo. Kodwa njengoba ngitshilo, umama wayelendlela yokuphathisa labo abahlukuluzwa yibuthongo ngesikhathi kumele kukhonzwe uJehova. Ngivumeleni ngililethele enye yezinganekwane ezazisetshenziswa ngumama esifundisa ngokuqakatheka kokulwisana lalokho kulwisana lenkolo yethu. Uthi yena ngelinye ilanga umfana othile waya egangeni, ngenhlanhla wadobha iqanda lokhozi. Weza waze lifukamelisa lachamisela enkukhwini. Ithe yethekele ngalapha ekhaya enye indoda. Inkukhu ziyahamba hamba. Kulesi sidleke esasilungiselwe amatshiyanela. Uyakhangelisisa abone ukubana likhona itshiyane nkukhu elimhlola. Yebo lidla lenkukhu.
yebo selikhanya liziphatha sankukhu kodwa nxa elikhangele atsho athi kayisiyonkukhu le. Impiko lesisila umlomo lenzipho kwase kulungisiwe okunye kwaqunywa ukuze litshiyane lenkukhu engasinkukhu lingasebenzisa umlomo ukudabula amanye amatshiyane. Impiko ziqunyiwe ubana lingaphaphi lenze lokho elakudalelwayo. Uyalibheka lo ubaba athi yena kukhona okungahambi kuhle. Wasekhetha ukucela kumnikazi walesi silugu senkukhu, ngicela ungithengisele leyana inkukhu. Kwangani kunzima ngoba lo mnikazi wayefuna ukufundisa lolu khozi inkukhu luziphathe njengenkukhu. Kodwa lo owemzini uyabona ukubana sihlukubani esenzakala kuleli guma, ukubana okumele abe lukhozi seziphatha sefundiswe ukubana abe yinkukhu. Eselithele ukhozi esandleni ngemva kokubhadala imbadalo yakhe, uthi kulolu khozi, wena awusiyo walapha. Yebo sufundiswe imikhuba yonke yenkukhu, wondliwe sengani uyinkukhu, wafundiswa ukuziphatha njengenkukhu, la kanye suzamile ukuzenza unkukhu. Kepha awusinkukhu la kancane, futhi kawulakho ukuba yinkukhu la nxa ungazuzenze njani. Loba ufisa kanti vele kawudingi kulwisela ukuba yinkukhu. Wena awusiye walapha esilugwini. Konke ngakho ngawe kuyaveza. Ngakho kukhona okungahambi kahle ngawe, kuyadinga uhlengwe, kuyadinga uncedwe ukuzazi lokuvumbulula, uzifumane uzazi ukuthi ulukhozi kawusinkukhu. Ngemva kwama lecture ensuku ezithize lokhe buya lubaba afika khulume lalo lolu khozi ndini, wayethi ulutshela khona abesesiya endaweni ethize athi yena zwana wena ungowale phezulu, uyabona amatshiyane la okhuliswe lawo yiwo ukudla kwakho, wena kawudlo nyawuthi labo phoko, wena usiyo wezithwala, wena udla usuke uyehlala endaweni ephezulu. Athi angalujika ukhozi alutshela ukuthi luye kibo. Loyana wayethengisile athathe amabele, athathe onyawuthi ahaze phansi ayenze umsindo wokubiza inkukhu, ngokwejayela lubuyele luyedobha bese kungani luyala. Ngemva kwensuku ezithize wacina ekhulume lalo lwaze lwazwisisa ukhozi. Ngithe inganekwana umama esebenzisa ukusincedisa seluzwisisile ukhozi. Uthi yena ngiyakukhulula namhlanje, indawo yakho iphezulu lapha nesiqongweni. Wena nxa sekuhlupho kwalapha emhlabeni uphiwe amaphiko kumdiza uye ngale kwamayezi komkhathi, hamba kini uzeza emhlabeni uzothatha ukudingayo. Waselubamba njalo esandleni waya endaweni engani phezulu. Esekhulume waqedelana lalo waqala ukuhlabela ingoma elutshela. Nansi ingoma ezakunceda. Ngiqondile lenyukayo ngikhwelazo ngizinsuku nginguye okhulekayo Nkosi ngimi sephezulu. Lwaphapha ukhozi, lwaphapha
lapha ukhozi lwezwakala sengani luthi lona angithandi ukuhlala lapho kulenkani enkulu, kumbe abanye bangahlala ezilugwini, kumbe abanye bangadla ukuhlupheka. Mina ngiqonda indlela ekhwelayo enyuka ngayo ngazo zonke insuku. Kungenzeka zihlobo zami bakhona abantwana bakaThixo asebehlabela ingoma yezilo ngoba isitha sesibavimbezele khoneni. Aluba isibhedile iCovid-19, imisebenzi ingasekho, ukudla kungasekho, imikhuhlane sibhahile, izihlobo zisedlula, kungenzeka bakhona ngokuthunjwa ngumhlaba sebeziphatha sengani ngabezilugwini. Ngithe indaba yethu sizayithatha kusihlabelelo ngo-137. Phakathi kwezihlabelelo ezifika 150 kubhuku lezihlabelelo kukhona isihlabelelo esiyinkinga. Zonke ezinye zalotshwa ngenjongo yokuhaya, zisazisa ngobukhulu bukaThixo, zikhuthaza ukuba nakhonzwe aziswe uThixo, anxuswe ngensuku zobunzima, athathe indawo yakhe. Kodwa kepha sikhona esinxele, lanxa ukhangela indlela ezahlelwa ngayo izihlabelelo, zizinhlobonhlobo eziphawula injongo ezijongileyo, kodwa sinye esonakeleyo. Abaqoqa amavesi eBhayibhelini esikubiza sithi chronological order yokwehlakala kwezehlakalo zeBhayibhelini, sebaze basithutha lesi sihlabelelo bayasifaka ebhukwini lezililo, the Book of Lamentation, ngoba bethi asivumi ukuba ingxenye yebhuku lezihlabelelo zokuhaya uThixo. Yisihlabelelo sabathunjwa bako-Israyeli. Into sezimimanzonzo isitha sibabhadlisa, sibadlisa imbuya ngothi ngoba behlukuluzekile, imoya yephukile, amathemba abo lezifiso zabo kuchabalele. Bantshintsha indlela yokucabanga, bantshintsha indlela yokwenza, bantshintsha isihlabelelo, bantshintsha indlela yokukhonza. Bavuma ngithi, vumani ngithi mina kini, baze bantshintsha kunye lo Thixo abamkhonzayo. Balihlabela iphimbo elifakaza ukuhlubuka kwamakholwa nxa into sezinzima. Bakhetha ukukhuluma ngezenzo kungemazwi. Bayazivundeka okhunjini lomunye wemfula yaseBhabhiloni. Lapho bahlala phansi, abanye babamba izihlathi, abanye babamba amakhanda, baqala ukukhuluma ngesililo, befakaza ukubana kubuhlungu abayikho khona, ngoba bekubhekile konke ukuziphatha kwalaba ama-Israyeli, labo ababebathumbile. Bathi bebona ukubana kukhona osekonakele kulaba abantwana bakaThixo, sebentshintshile indlela yokuziphatha phambi kukaThixo, babahle kusulu ngokukhonza kwabo. Bathi bona kibo, siyalazi lina, siyayazi lo Jehova wena, le ndlela elikhonza ngayo siyayazi, kanti pho namhlanje sekutheni? Hlabelani phela limkhonza uThixo wena sibone. Babe sebebaqalile. Waqhamuka omunye kangazi lokubana wayikhompoza nini leyo ngoma, bayivungama sengathi kade bayipractice. Ungasuka kuvesi 1, iyo leyana ngesilungu ethi, by the rivers of Babylon there we sat down, yes we wept when we remembered Zion. We hanged our harps upon the willows in the midst therefore. For they that carried us away required us a song, and they that wasted us required of us a meat, saying,
sihlabeleleni ingoma zaseZayoni. Baphendula nxa behlabela kule ingoma yabo. Bathi bona, how can we sing a song to the Lord in a foreign land? Sihlabele kanjani ingoma zenkolo kunje? Simkhonze kanjani uJehova kunje? Kulokuba bathathe ithuba ebusezikhathini zobunzima ukunxusa uThixo angenele, bahlabela ingoma ezibasondeza ngitsho ezigolomba ukududuza lokungenela kwenkosi. Bona bavumela imizwa, bavumela ukuhlukuluzela kwabo ukuba kube yisizathu sokufulathela uJehova. Bayiphinda ingoma ethi yona, kukhonzwa njani nxa kunje, udunyiswa njani uNkulunkulu into zinje. Bala ukuya enkonzweni, bala ukubumba amaqembu amancane, bala ukubamba imithandazo yaphakathi kweviki, bala ukwethembeka ngeminikelo lokwethumi. Bajikela kude izikhali zenkonzo, zalahlwa izihlabelelo, angathengwa ama-pamphlet, amabhayibhili atshwatikwa kude, imali ze-pamphlet kwathengwa ngazo impuphu. Bala abantwana bakaThixo ukubiza igama likaJehova, bakhala ngomumo, bahlabela ngomumo, bavukisana ngomumo, ngentukuthelo enkulu bamvalela phandle uJehova kwangani kaselandawo phakathi kwabantu bakhe. Bhayibhili yakuveza ukubana nxa sekunzima abantwana bakaThixo bayenelisa ukufulathela umdali wabo. Angazi ukuthi yakho impilo ihlinikezwe yini ekubambezeleyo yakuthumbela isiKristu sakho. Kungenzeka lawe ubusuyijoyinile leyo ngoma, funa lawe usuyikekela leyo ngoma yobuhlubuki. Engcenye vele bathembe wena ezigabeni emabhasini lapho vdlula khona ukhala ngobubi sengani uvele wazalelwa ukukomplena. Ngilapha ukukukhumbuza hlobo sami ukuba awusiwa lapho ogqilazwe khona. Kuyazila ukufulathela ikini loba sekuthene. Inkolo yakho iyiyo isithombo sakho. Ungavumi ukubana uthathelwe uThixo wakho izehlakalo zakulomhlaba. Sengathi iyaqinisa iBhayibhili. Ithi lina liluhlanga olukhethekileyo, isizwe esingcwele esingabameli bakaJehova. Acingele ukubana ngani umhlaba utshengiswe ukubana loba into zezinzima kangakanani abantwana bakaThixo bayamazi abakholwa kuye, bayamazi kumele bakhangele kuye. Loba impilo isishubile, loba zingabheda kanjani egumeni, lanxa kubhizimisi kungonakala, uThixo zihlobo zami kafulathelwa. Yebo zikhona ingoma zabedlula phakathi kwezimpi ezihlabelelweni zethu, zabahlukuluzekileyo silazo ingoma. Zikhona izingoma zalabo abalwa impi ezijiyeneyo, kodwa kayikho esihlabeleleni ingoma yabahlubuka kuJehova. uThixo uthi yena lanxa sesedlula phakathi kokusihlukuluzayo, ngakhonzwe zisehla izinyembezi, ngakhonzwe kububulwa, ngakhonzwe sihlaselwe indlala, ngakhonzwe sigomela. Yiyo kuphela indlela umuntu anganqoba ngayo. Kwasokusobala
ngitsho lasebusweni benkawu ukuthi konakele impilweni kaHabakukhu. Ibhuku lonke likaHabakukhu libhalwa uHabakukhu ebuza Thixo kathi kutheni wasekela sihlukuluzeka sihlupheka. Kodwa ungaya kuvesi lika 17 lika 18 likaHabakukhu chapter 3, uHabakukhu uthi yebo semfundile imfihlakalo ukuhlupheka kwethu lokhu kule njongo embi, angizukuvumela inhlupho zingihlubule kuJehova. Abese khaya eyakhe ingoma ethi yona loba umkhiwa ungavezi impoko, loba kungekho izithelo esivinini somhlabathi, loba zingaphutha ukuthela izilimo, amasimu angavezi ukudla, zingaqunywa izimvu zisuka esibayeni, kungabi khona inkomo esibayeni, kepha mina ngizakwala ngimkhonza uJehova, ngijabule ngoNkulunkulu wokukhululwa kwami. Ukhona omunye laye esingamfaka kuleli qula lamadoda lamaqhawe esiphambane, uJobe. Uthi yena nxa eyisabela le ingoma athi phela kulapho kule ndaba khona ukubana sithini ngoThixo nxa kusonakala. uJobe 1 verse ngelika 9 kusiya ku20, kwenye yezimpi phakathi kukaThixo loSathane iagenda yayisithi yona umuntu ngeke akukhonze kungekho inzuzo. Umuntu kalaso isizathu sokukukhonza uNkulunkulu ngaphandle elakho omenzela khona. So ucabanga wena ukuthi uJobe ukukhonzela mahala, akulasizathu sokubenenze njalo. Vuma kusuke into ezimhanqileyo, vuma konakala empilweni yakhe sibone. Engcenye kungenzeka la kuwe la kimi sihlobo esithandekayo, yileyo mpikiswano uSathane aseyiveze phambi kukaThixo. Phela ngolunye usuku uJesu ebhekane lequla elalisanda labalandeli bakhe, ithi yona imbali ngolunye usuku wakhetha ukuthi abatshele ukubana isiji sokukhonza ibudlelwano lami kungela ndaba kwenzakalayo. Uthi yena uJesu intshumayelo yakhe ngelinye ilanga yayisithi phela mina ngiyisinkwa sokuphila, odla mina uyokuphila. Ithi babhekana amadoda labesifazana ababebumba ibandla leso sikhathi, bathi ucabanga ukuthi singadla yena thina, ucabanga ukuthi salanda ukuzobudlana lenyama yakhe thina. iBhayibheli ithi baflathela, abazange babe besahamba laye, bamflathela kunaphakade. uSathane nxa embhekile uThixo uthi yena ngeke akukhonze ngeze uJobe, angithi uncenga uthango ombiyele ngayo, angithi uncenga inotho omphe yona, angithi uncenga izinto omphe zona. Vuma so konakale sibone. Kepha iverse ngelika 20 ithi yona ngesikhathi esincinyane sekuchitheke konke kwachabalala konke liyayazi indaba. Uverse 20 ithi yona uJobe wasukuma wadabula izembatho zakhe wazigiqa esilotheni waphuca ikhanda lakhe. uSathane wathi nanko ke sefikile lapho kuvele kuyiwa khona, kakhonzwa uThixo nxa engela ndaba lawe. Kodwa uJobe uthe ephendula wathi yena, iBhayibheli igcina ngamazwi kuverse 20 athi yona waziwisela phansi kubuhlungu kunje, ibe sisithi wamkhonza uJehova. Haleluya. Wamkhonza uJehova zisehla, wamkhonza uJehova abantwana besemathuneni, wamkhonza uJehova ephihlika uJobe. Bala uchapter 13 verse 5 uze yathi yena uJobe loba enganhlukuluza uNkulunkulu njengoba lisithi nguye, kepha mina angeke ngimfulathele, ngizokholwa kuye. Khona njalo enye yamaqhawe eyavuma ukubana ime loba kunje akhonze uThixo. Yana kusihlabelelo ngo46 verse 3, 7, 9, 10.
ithi yona iBhayibheli uyafakaza ukuba nabakhona abantwana bakaThixo. Le ingoma ithi yona loba imifula yamanzi ingahlokoma, loba izintaba eseyeme sibambelele kizo zingazanyazanyiswa. Verse 10 ithi yona mana ukuxokozela uthule uthi tu unike uThixo ithuba ngoba uThixo uyakwazi angakwenza ngemmeko yakho. Vumani ngigoqe kanje le indaba ngoba nansi enye yamadoda esiyaziwe eseduzana uPawuli uvumelana lalamaqhawe ezolo kanti esihlomulela thina esiyakuphila ngensuku ezecorona ezakugcina ezinje. Uthi yebo kunengi osokusehlelayo, yebo kunengi okusihlukuluzayo. Uthi yena kungayi kuhlupheka, kungayi kunyonkolozwa, kungayi kuzingelwa, kungayi kufa, kungayi kufulathelwa. Funa kube ukuhlukuluzwa, funa kube indlala, funa kube ukuhambaze, funa kube inkemba, kungayi kuswela. Kukho konke lokhu sicela ukubana sazi singeke samfulathela uJehova ngoba ngoJesu silakho kumelana lakho. Singeke samfulathela uJehova. Konke lokhu kakula malungelo, konke lokhu kakula sizathu, konke lokhu kakusiniki ilungelo lokumdela uJehova. Wena ubhekane lani? Yini insindapha baphenduli engumgoqo eyisihibe endleleni yokukholwa kwakho? Usuhlekwe impisi, iwobo siqume phambi kwakho ivusa umsila. Mihlola abani obhekane layo, loba sekunjalo sihlobo ethandekayo. Kadlelwa amabele uThixo, kafulathelwa uThixo, kahozwa uThixo, ngeyiswa uThixo. uThixo wala eyinqaba, uThixo wala elidwala lethu. Kasaleni izihlobo ezithandekayo ukufuywa ngumumo sintshintshe uThixo. Kasaleni izihlobo ezithandekayo ukuhazelwa amabele ngudiyabholi sifulathele uThixo. Vumani uThixo abe lihawu lesiqondiso sempilo yethu. Vumani uThixo abe nguThixo. Vumani uThixo athathe indawo yakhe empilweni zethu. Vumani uThixo akhonzwe. Vumani uThixo asikhokhele phakathi kwalezi ndaba. Vumani uThixo lobusububula. Vumani uThixo lobungasazi ukuthi kuyakusa kutheni. uThixo kakhonzwe. uThixo kaphiwe indawo yakhe ngoba ithi yona incwadi kaJeremiah 29 uyawazi amacebo lawo ngathi uma kuphela singabambelela. Uyawazi amacebo ngathi uma kuphela singaqinisela. Uyazazi indlela alazo ngempilo zethu. Ngolunye usuku uyakuveza isizathu sakuvumeleyo. Ngiyayithanda ingoma engake ngayizwa somewhere. Ithi those shadows deepen and my heart bleeds, yet I will not question the way the Lord leads. This side of heaven we know just in part. Ibe sisithi yona we will talk it over in a by and by. Lukhona usuku lapho uThixo azasitshela ukubana kwangani wavumela icorona, kungani wavumela sibulawa yimikhuhlane echiyene, kungani wavumela sihlukuluzwa izehlakalo ezichiyeneyo. Okwethu izihlobo ethandekayo ngikubana ndikhumbuze uyakhonzwa uThixo loba kunje. Ingahlatshelwa ingoma yezwilo, ingahlatshelwa ingoma yenhlubuko, ingahlatshelwa ingoma yokufulathela uThixo. Ayihlatshelwe unumber 144 ngiqonda indlela enyukayo. Khwela zonke izinsuku nxa sezisehla izinyembezi amadolo ngisehla ngiguqa ngisiya phansi, ngizokhwela esiqongweni ngomthandazo ngitshele uJehova ngoba nguye othi udiniwe udabukile. Ziyehla izinyembezi na ulosizo olungapheliyo na, tshela uJesu nguye umhlobo wakho, nguye ongakwenyula. Yafika la kubantwana bakaIsrayeli 70 years determined for their suffering. One of the days uThixo ongehlulwa
lutho wangenela abakhululwa. Lawe uzakukhululwa kungekhatshana kwamanje mana enkolweni. Kamanje qinisela kubaba yezweni naphakathi kwesiphithiphithi. Kwamanje yala umbhekile uThixo. Kwamanje phana uThixo ithuba. Kwamanje vuma abe yisisekelo ledwala lakho. Kwamanje vuma uJehova athobe amanxeba empilo yakho ngoba uJehova uyakwazi akumisele khona. Kazihlatshelwe ingoma sekukholwa. Akuyiwe emabandleni sevuliwe manje. Azihlatshelwe ingoma kathenjwe uThixo. Kube mnandi uthemba uThixo. Asibuyeleni simkhonze uThixo. uThixo asibusise. Hallelujah.